mfethu ku-FM 97.8 our people our station Chingoma sizumzuzu wathoba manje phambi kwensimbi yesibini siphuma ngengoma enzima kakhulu manje ngiyengqwa indlela enyone eduze nezulu inkosi magunyana insizwa kaBhengu unhlane ngokwakhe ezansi etabankulu umntakwethu esijela awubuzwanga umoya umntakwethu ufa ngobikho ihlobo balithwasile yabona yatsho lanto madoda kule album yakhe imnandi kakhulu ithi iyanyaka ingoma isitsho ingoma isithi awungabonanga uzawuva Isho la album yakhe imnandi kakhulu umntakwethu ithi iyanyaka ingoma kujikije emva komboka jikijela umntakwethu ehamba phezulu kwabo manje ebajikijela nje ebakhandaya ebaxova ebabhaka kamali nje manje kanti phambi kwakhe benithatha umkhahli ubani umshayeli amadoda umshayeli wemoto ezikudido oliphezulu olayisisumane nantone ngitshela lona manje ayisuka manje sika no lewu nje na esitshe isithi yena ngicela uxolo Dali icela uxolo Dali yabona awuthile kwakho wathi nje uzungikhaba nawe ndozokukhapha uhlala uphi mphulaphula wabephi wena coach uhlala uphi ngosixelela nje abantu bawenza ntoni manje kule wenza ntoni ngoku yabona wenza ntoni uhleli ukanjani apho le ndawo kuyo yabona kuba mina ngoku mina nditshintsha ingoma ngoku enye phezulu kwenye ndiyahamba ngoku ndiyakhangela ngoku ukhuzane na njengokube kuthiwa